Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'arif Allah ayat mana kebegantan saban dengan nagyang kutuwa kakukuhukum udi na kapagapas kukukuman asala kukukuman wa agama Islam. Ma'arif Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala na ana ini betadian na aturan nagukukuman sa gyang kay dunia o kapagintao sa gyang kay dunia ma'arif Allah. Na gitu dapat di pagapasan o urip na Allah subhanahu wa ta'ala si kung anisan di kapsi sinabutan o di na mga ma'arif Allah. Ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala upang makasutaw na magapas kukuman nasala kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala na maana agi ito na di masa sebuah paratiya o di na di semasa sebuah agyang kutuwa paratiyan sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala lagi ito dun panikap ke bata lagi ang kutuwa dinian di kateruon sa sekalian na maparatiyan sa ikwa Allah kau pa maparatiyan sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala na da apagapasan yan ako kuman inuntas agyang kutuwa kukuman Allah subhanahu wa ta'ala ma'arif Allah ayamana naman akadusta nagyang kutuwa kapag Pasko kukuman asal ako kukuman o agama Islam ma'arif Allah si kumasa adnab ka na asimukot uli na dikap si sinabutan uli na awid akal ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Tiga Allah Ta'ala Muhammad bangat tigyan damay layagang ko to mga tao adiran di tero na siran na maparatian siran ko initoron reka nagu initoron si ko mga nabi yang unaan ka yuridun aya kabayairan nagyang kutuwa kakukumiran kapag pasiran kukuman o tagut ayap mana ini sugukiran wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa kaung kirairan sa gyang kutuwa tagut ahorip Allah wa yuridu syaitan ayudhillahum dalalan ba'ida aya singanin o syaitan udina kabaya o syaitan sa gyang kutuwa kaplimpangan yan sa gyang kutuwa mga manusia sa kapagapasiran si sa gyang kutuwa kukuman o tagut na aya singanin o syaitan sa gyang kutuwa kapagapasiran sa gyang kutuwa kukuman o tagut na ayudhillahum dalalan ba'ida gyang kutuwa kadidug kiran o syaitan sa kadidug atantu amawatan ma'arif Allah. Wa idha qila lahum ini tundugun Allah bitirian wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa higira bitiru kiran tiku Allah sungano siya si tanukuku hukum ko ini turun wallah nagusi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanto nonon ra'aital munafiqin na may linga sa mga munafik yasudduna anka suluda apagir ng kairan sakarn ang urip Allah fa kayfa idha asabathum musibatun bima qaddamat aydihim antunan ni mapembetadiran amay ko siran na masugat siran at tiuba may sabab sa gyang kutuwa galubag umalimeran uli namiyang galabagiran thumma ja'uk uriyan yan na mga taling masiran reka yahlifun psipasiran in aradna illa ihsana wa tawfiqa amataan asiran na aya singaniniran uli na daa singaniniran sa gyang kutuwa kaya kukumiran kutagut uli na gyang kutuwa kaya galabagiran ro sa gyang kutuwa di kaswatu Allah na daa singaniniran kuna inuntas sama piya nagugyang kutuwa ka tawfiqiran ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ni kabasa mga munafik pupuga pa sa gyang kutuwa pada kukuman asala ko kukuman wa agama Islam ma'arif Allah. Aya kabasa niyan aya kapipikiran niyan udi na niyan diterun na aya pupengilay niyan amapya. Ma'arif Allah. Dito na dito benar. Kaupa makas kanyan na titua muslim udi na titua aya pupengilay niyan namapya nasi dina pagapas kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala kagi paparati antanu ada amat itu naguda amapya ako kuman aba pagpakalawan si kukuman agama Islam maana ako kuman wallahu subhanahu wa ta'ala kukuman ang Quran ma'arif Allah
nagukukman o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meteropon wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ikira terong kira na di ka pamina sa sikulupa sa abayan niyo rong kukuman na so salakaw kukuman salakaw kukuman no Islam na etero niran na qalu etero niran na matan has kami na ayas nga ni namin nagyang kutuwa ka pangumpia inuwi may pedinggal ba katikiran kaya nga ni namin nakapangumpia mangorip ma Allah subhanahu wa ta'ala mana agyong uto ko na kapagapasyan sa agyong kutuwa padago kuman na ako nasingan ni niran na mapia mangorip Allah subhanahu wa ta'ala waya diran di bebandugun na mapia mangorip Allah ugay nagyuto na kabukagan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala o pamakaaya kabayaran nagyang kutuwa mapia uli na singalin niran na mapia na si isiran din na sungsag yang kutuwa ko kuman uwaga may Islam mangorip Allah itirap na Allah subhanahu wa ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Di kan watigin peminasasi kulupa ko oriano kiyaumpiaron kaya buta dirun sa aturan nagukukuman wad'uuhu nagupamang ni kanus iku Allah sanggula lang sakalak kusik sa Allah wa tama'a nagusinganin sa gyang koto balas wallahu subhanahu wa ta'ala mata na sulimu Allah subhanahu wa ta'ala na maranisi kung mga tao amin bibilang tao. Pero pano Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigyan na afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmi yuqinun. O pamatik wallah na ayran di bebenugun nagyang kutuwa kukuman a jahiliya baadam natig wallahu subhanahu wa ta'ala amas mapi kukuman adis wallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga tawa iba parati ang si ko Allah subhanahu wa ta'ala baadam panamapi kukuman asala ko si ko Allah baad na pagalawang kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala baad na mapi kukuman adis wallahu subhanahu wa ta'ala gila na mga orip Allah kaya mana sebunsan na dad na lawan o kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala sa kapya nagukauntol pangorip Allah subhanahu wa ta'ala iti sabab so tawa titu makasisinganin sa kapaginuntulan nagumapya na si idinong pugapas si kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala o pamaka magapas ko sa lakawa kukuman na di benar ubayan yan di bebanuwa na gyang ko to kamapian maurip mallah o di nakapaginuntulan miyatero sya'bi at tigyan na adna tigyan na mabapadal simukot o di na awid akal problema si kung dulo na nagyang ko to adwa kataw mama apad ko mga munafik ako mama apad ko mga Yahudi Peter wag yang ko to Yahudi sa gyang ko to dinyan mipsina buta munafik at tigyan na si itakukum ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagya gyang ko to Yahudi nakatawan niya na so Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di kuwa sa tenden di pagi suborno di ko munafik at tigyan na si itatigyan kukukum ko mga Yahudi mga pagkatigyan na Yahudi kagya ko to munafik nakatawan niya na sa mga Yahudi na pusiran sa suborno na dasiran ro pagayon fattafaqa ala ay ya'tiya kahinan fi Juhayna na ayapya gayon na niran nagyang ko tuwa kasungiran sagyang ko tuwa parinemar si sagyang ko ta inged a Juhayna fayatahakama saro siram kukum na giyuti sabab amya kataro ng buagyang ko tuwa aya at na alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytan ay yudhillahum dalalan ba'ida ya Muhammad pangatigyan da may layagyan ko to mga tawa diran di teruun asiran na maparati ang siran sa ikaw inituron ka nagusi ko inituron kung mga nabi amya nga una na ka aya kabayaran na sisirap kukuman at tagut ayap man na inisukiran wallah nagyang kutua kaong kirairan si ko tagut aya singanan no syaitan sagyang kutua kapumbudigan yung siran uli nakapilimpangairan
sa sila makapagapas kukuman o tagut, nagyang kutuwa kalidag-akiran o syaitan sa kalidag at hantuang mawatan, mahorip Allah. Miyatalupan, aya ko na sabab pa, kinituro nagyang ka na aya, na kagiya ad na tigiya na samok o di na dikap sinabutan dua katawa mama. Na pitero agyang kutuwa isakiran, at tigiya na si ita kukum ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dayu agyang utapadian, sa pitero yan na si ita tigiya kukum si Ka'ab bin Ashraf. Ha? Nah, gitu Ka'ab bin Ashraf, kenapa utong muslim ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala? Ha? Kukuman yan, kukuman na tagut. Ha? Thumma tarafa'a. Dasiran pa gayon, nasisiran miyaga Pasko Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ha? Na inalayo isa kira nagyang kutua tutulan niran, uli na miyauloleran. Ha? Sa derang kapagayon, antay pagpasaliran ko kapukumiran. Na. So kaya layon, agyang kutua isa, si ko Umar, sa agyang kutua miyang ulula, na Pitero Umar, si sagyang kutua tawa, dan yan kaswatan, uba, silang kukum ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga na. Akadalik upama nagyuto at tigin. Ha? Tiga gyang utama. Ada masuat ko kukuman Rasulullah, di nya ni kaswat ba sila makakukum ko Rasulullah. Tiga na way tigin gina na tigin ni ulami. Ha? Na fadarabahu na bintul sekalian Umar bisayf sa kampilan. Ini bentulun Umar agyang kuto kampilan. Faqatalah na miya patay niya nagyang kuto mama. Maurip Allah. Ay mana na so Umar, na biyuno yan, agyang kutuwa mama, dinya ni kaswat, agyang kutuwa kakukum yan. Agyang kutuwa niya may sinabuta, si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayamana mga orip Allah, natanto mala kadustaan, agyang kutuwa kakuhukum, kapag pas kukukuman, asala kau kukukuman, o agama Islam, mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mana, kakaparo agyang kutuwa kapag Pasko kukuman wagam Islam aurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nabutagi sa diyan ka, kan ganun usura ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.